Ok, pravimo baklavu poštujući sve tradicionalne prakse i norme. A luku počinjem naravno s agdom, inače bi vjerovatno završio čekajući na kraju kolevat da se ona ohladi. Preferiram turski omjer jer na našim prostorima baklave plove u agdi kolađe. Kako god, kuhat kratko i ostav da se okusi upoznaju. Što se orašastih tiče, mogle bi pistaci, ali mislim, ne bi baš da vas derem po ušima. Tako da pola oraha izdegenečiš, a pola samelješ. Sad, ovo ovdje jest izdegenečeni orah, a ovo ovdje ću slagat da je orah, da mi ne bi previše psovao. Dodate šećer i sve izmiksate. Onda pročišćeni puter, ista priča ko u kokicama, mast ćemo koristiti, a mliječne komponente rokneš u jaja sutra ujutro. Sad idemo na slaganje. Prvo puter, velikodušno, 6 jufki, orasi, 3 jufke, orasi, 3 jufke, orasi i 6 jufki. Ja svaku premažem puterom. I ovaj kusur od jufki glat možete u među slajeve, niko neće skontati. Režite kako želite, ja na kvadratiće, skontat ćete kasnije zašto, ali ja sam uduplo mjere i napravio i ovu estetski primamljivu u slučaju da moj zli plan propadne. Ostavimo sat u frižider, pečemo rotirajući na pola puta i zalijemo hladnom agdom, najviše ciljajući po presjecima. I onda na hlađenje, 4 sata. Onda, još jedan korak koji vi, ako niste lijeni, možete uraditi pri serviranju, ali neno... Jesam li demolirao baklavu da ne bi morao stalno ustajati i da bih imao spreman sloj kajmaka u sredini? Jesam, bez žaljenja. Prijatno.